Izvinite što jučer nisam snimao ništa, ali vidite gdje sam. Noga me boli, ne mogu da ustajem iz kreveta i sad hodam sa štakom. Tako da, nadam se da me razumijete. Ali pokušat ću da snimam, ali malo drugačije sadržaj, mislim, šarat ću. Malo ovo, malo ono, pa ću vidjeti šta ide. Bitno mi je da privučem novu publiku koja isto misli o realitiju što i ja. Ali samo što i meni, ranije dok nisam ovo počeo da snimam, kad pomeneš, na sam pomen realitija, sve bude jasno. Sad ja ću nekako tu pokušati da doprem do te publike i da ih zadržim na svom kanalu. Ali ja moram da dam podršku studentima. Ko mi dokaže da su studenti politička organizacija ili da, ne znam, bilo šta imaju sa politikom, ja mu se izvinim i snimim video kako mu se izvinjava. Studenti su u pravu, studenti nemaju ništa sa politikom i to je to. Ali me zanima ovo, zašto niko od youtubera u stvari ima par kanala, ali jako je malo to. Mislim, zašto tako malo youtubera podržava studente? Ne znam, meni se čini dve stvari. Ili su nečim ucijenjeni, ili jednostavno imaju komplekse od ljudi koji studiraju i imaju fakultet. Jer neko ko nije studirao nikad ne može razumjeti studenta. I jednostavno to je tako. A ovi ucijenjeni, ko zna čime su ucijenjeni. Najviše me razočaralo što znam za neke ljude da su zaposlili djecu na fakultete, a ovamo glume da su protiv studenata ili obesmišljavaju studentske proteste. Ali sreća pa ja to znam. Jedino mi je krivo što ljude koji stvarno iskreno ne podržavaju nikoga. Nasjeli su na to, na priču od ovih što su djecu zaposlili na fakultete. Tuga, ali nema veze, podrška studentima i ja se njima i najviše divim u stvari, zato što ih nijedna partija ne podržava. I to je to. Ali se divim i ljudima koji su se organizovali na Twitteru, na Instagramu i pronalaze lica, imena i prezimena ljudi koje šalje neko na studente. Ovo je fascinantno. I vidio sam da, čini mi se kod Zorana Kesića u emisiji, ili negdje drugo, ne znam, ali podrška i Zoranu Kesiću i on daje podršku studentima. Vidio sam da je i Severina podržala studente. Ne znam šta da vam kažem o tome. Mislim da ta podrška ide u prilog nekom drugom, više nego studentima. Ali u svakom slučaju hvala Severini samo za taj njen gest i za ostalo, to je to. A vidio sam da je i Karleuša se jutros oglasila i planira da se kandiduje za predsjednicu Srbije. Ima moju podršku, isto kao i Severina. Isto. I ovamo se pojavila na Instagramu slika. Neka zajednička, ne znam da li je AI tehnologija ili je stvarno slika, ali Karleuša sa jednim predsjednikom. Ne znam, ako je neko još vidio, nek mi napiše da li je ono AI tehnologija ili je stvarno, mislim, ne znam šta da kažem. Ali nema veze. Ovako, drugari, jeste vi svjesni da je ovo sve počelo? Ne. Sjećate se iz 90-ih, kad su jednog političara sa nekim švercom povezivali u Italiji. Kako on posle promijenio politiku. Sada to gledate isto na djelu, samo što sad nije šverc, već, pa ima i šverca, ali nekog drugog. Nema veze. Vidio sam da jedan pop kaže da su protesti na petak 13. đavolja posla. Drugari, koliko ja znam, crkva je protiv tog praznovjerja, crne mačke, petkovi 13. i tako te stvari. Ali to je samo dokaz da još neko hoće da obesmisli studentske proteste. A ja kao bivši student, kakav bi čovjek bio da ne podržim sve studente ovog svijeta.